wow, my jaw went crooked. I was like, hi. Hi. Ready? Okay, 1, 2, 3. Hi! Wow, that was ew. So in today's video, mo react na sad mi sa Hey Joe Show! Yay! Excited kay Koy? Among i-watch karon kay Signs You Are a Filipino. So let's see if... Part 1 yun. See if Filipino ta. Magtanaw ta ani. Sige, basing, let's see. Basing Filipino mi. Basin lang. Filipino! Filipino! Okay. Filipino! Okay. Andam ka? Andam mo? Are you ready? Are you ready? Let's go! Hey! Hey! Hey, Hey! hey. Hey! Someone now! You might have noticed, we really love the Philippines. Ka-English nila eh. There are things in the Philippines that are nowhere else in the world. Here are some of our favorite signs That you are a Filipino. If you are a Filipino. Grabe ka-English. Ano man nag-English sila? No. Uy! Yes! Grabe, magbuhat yun ko ani. I Yes. will not make rice any other way. Wala English gi. food ko. Joke lang. Dili pa. Oh yes! Sakto. Jude! Hoy, nako! Perting initaw. Grabe, as in. Grabe sa Philippines ang singot. Ay, grabe Jud. Tinuod Jud na. Kinahanglan yung baby powder, pay-pay, Dapa? Dapa? Kinanglan ka nag... panyo, Oh. ay, kinahanglan Jude. Ang nanay. Hapon Lola. Oh. Bless Jud! Bless Bebe, bebe. Ako lang. Oh, ikaw lang. Kaya Oh, ikaw okay. mas tiguang sa ako. Oo. Ikaw ang nanay. Bless again, Bless bless ka, again. bless, Oh, bless. thank you. Arsa! Sila chutan na. May hapon, Nay. Kiyapa ka ng usa. Susunod, buhaton dyan na ako. Imo na lang. Imo, Brad. Okay lang ko. Hindi ko. Basta, among pamilya gyud. Ay, tinuod Jud ni. Ay, grabe. Og, I think Filipino jud ta. murag. Murag lang. Sakto dyan. Busog na ko. Ay, salamat ha. Sila tanan ba? Uy, grabe Jud. Pag first na ko abot diri sa USA, grabe mo. Hurot sila sa tanan pagkaon ba? Shock Jud ko. Di, sakto. Lain na jud ang mga Amerikano. Dili Jud usa. Lagi. At least one. At least. Uy, Davis, nakita pa ni mo tong ato ni Vines? Grabe ka tao lang Oh, tayo. Ako ang buhat lagi ko ani. Buhat po Jud ko ana. Excuse. Nga, magpamubo ka ba? O lagi. Kita sa Facebook ba? Sa Vine? Ganahan ko nila Oo, katong gipil nila ang mayor sa Davao ba? Lagi nagsasabi. Hoy! Grabe, magbuhat Jud ko ani. Hoy! Hoy! Ali. Kami Jud sa store magbuhat ay sa tindahan ba magbuhat ko ana niya ang mga Amerikano ba magtanaw na ako murag lain kay kumahan niya siya magtay yes. Kinanglan ka na ko. Grabe buhat Jud ko ani eh. Lagi. Suman! Nagawas jud silang tanan. Sige, picture ka. Sige, picture. 1, 2, 3. Sige, usa pa. Sige, isa pa. Compress. Sige. 1, 2, 3. Sige, usa pa. Sige, waki. 1, 2, 3. Uy, Toria, let's do it. Let's go. Mag-picture ta. Picture ta. Picture ta. One more. Ay, one more. Compress. Wacky. Okay, nagbalik na mi. We're back. Like it or not, we are here.
Sige, so salamat sa pagtanaw. Yes! Salamat sa pagtanaw. And palihog, like and subscribe! Okay, see you next time. Yay! Bye. Pogi!